Dozvolite da vam predstavim svoju novu knjigu Umeće plakanja, koja se bavi jednom od, po mom mišljenju, najznačajnijih tema u psihoterapiji, a to je katarza, emocionalno razrešavanje trauma, plakanje, suze, prepoznavanje i doživljavanje do tada neprepoznatih, nesvesnih, bolnih, naročito dirljivih osjećanja. Nazivi 16 poglavlja u knjizi su lekovite i nelekovite suze u psihološkoj pomoći, gubljenje kontakta sa osjećanjima u savremenom dobu i kako ga obnoviti, primjer dobre seanse, ja sam taj sin, čemu nas je Artur Džanov, američki psiholog, naučio, a šta smo morali sami, istina je lekovita, čak i u psihoterapiji, zbrka oko izražavanja emocija, neurotično izražavanje bola, kada suze rade, a kada ne, otac i ćerka, jedan primjer iz ordinacije, ko će prvi dati ljubav? Pitanje je sad. Suze radosnice kao formula isceljujućeg doživljaja, kako se leče psihički problemi emocionalnim metodom, koliko smo autentični, realni, zatim moć i problemi psihoterapije, psihoterapije i društvene promene, psiholog, psihoterapeut i važnija zanimanja. Eto, to je sadržaj ove knjige za koju se nadam da će vam biti zanimljiva i inspirativna, kako psiholozima, psihoterapijskim savjetnicima i psihoterapeutima, tako i onima koji se ne bave ovom oblašću, već su zainteresovani da nauče nešto novo o jednoj nesvakidašnjoj oblasti psihologije, kao što je plakanje. Jer, po mom mišljenju, suze i plakanje su prirodni i jedini lek za jad. Ne postoji drugi, pravi, prirodni lek za jad, tugu, za dirljive emocije i za njihovo razrešavanje, osim plakanja i suza. Verovatno da niste o tome do sad mnogo razmišljali, kao što nisu ni mnogi autori iz psihologije, psihijatrije i psihoterapije, ali moje iskustvo od preko 30 godina u psihoterapiji kaže da bez doživljavanja trauma ili bolnih, dirljivih osjećanja iz prošlosti ne možete stvarno razrešiti ništa iz svoje prošlosti, uvid nije dovoljan, mora se tačan uvid povezati sa suzama i plakanjem. Kad se te dve stvari spoje, potpuno doživljavanje emocije, dirljive emocije i tačan uvid u vezi toga šta nas je bolelo, šta nam je nedostajalo, šta smo imali pa smo izgubili, onda dobijate taj isceljujući doživljaj koji možete nazvati različitim imenima, ali to je isceljujući, katarzični, razrešavajući doživljaj u psihoterapiji. Nadam se da će vam ova tema biti inspirativna i da ćete pročitati knjigu. Hvala.